niks in ruil nie. Romeine 11 vers 6 sê, maar as dit uit genade is dit nie meer op grond van dade nie, want anders sou die genade nie meer genade wees nie. Genade vra niks in ruil nie, want dan is dit geen genade nie. Dit eis nie gehoorsaamheid, heiligheid of beter wees nie. Dit eis niks, want genade is nie voorwaardelik nie. Dis per definisie onvoorwaardelik. Nogtans sal al hierdie dinge en meer die vrug wees van genade, want genade is God se groot krag tot verandering. As God se genade ons grond toe gebring het, tot trane toe oor sy grootheid en liefde, staan ons as ander mense op, as geliefdes, bevrydes, kinders van God, erfgename, heiliges. Dan tree ons anders op, vervul met dieselfde genade en liefde. As dit nie gebeur nie, het genade nog nie pos gevat nie. God stoot ons ek om, sodat hy in ons God kan wees, en deur ons ook God vir iemand anders. Weereens 'n God van liefde en genade en vergifnis en verlossing. Kom ons bid saam. Hemelse Here, watter geweldige liefde en genade stroom eenvoudig uit u hart uit. Stroom ook deur my, Here. Stroom u liefde en genade na ander, veral na iemand wat dit vandag nodig het. Amen. Die Here seën jou.